ngasi video se akhoi gi negative energy remove tawbagi matang dani ko negative energy kamaina imung dagi chalhan gi dage haibado ko pot se ahum khatang se nagani ko ine se na doisa pot ahum se dum akhoi gi yum da leiba pot nga ta oina oini aduga leitre haraga sudum lebi bada kaino tawde ko haide dum phangada ba pot nga ta ni ko adu khwai aham bada ko champra aina naha new moon da champra haidi katlaga ishorda katla haidi aina khoi aina ningjari ba ishordu da haidi katlaga khaido ga ngasai gi lamlong mari phangba da langtho on haina ko aduga adu natabi da ko haidi thangja natraga haidi new moon kai ka natabi da sisina any time tawbe ai ko ngasi tawrasu ai hayeng tawrasu ai ke shokai de ko dum hapta da mumuk tawbirasu ai ko haidi kai gi no ha matam da ko champra se haidi phattaba energy ko mongon da chupsalle ba khambra champra se akoina bazar daga sum yengone dukan daga haidi champra ga morok ga parenga lenga ga yale na ko adu do haidi ngak thokna bagi da makta ne adu na haidi champra se koina kamai to kada ke hai kan se da champra ama laurani na ko champra se lauraga aina tummi ba phamung dugi mon makha da thambi se ba adu taragadi kamai to gada ge hai kan sida ai gi hakchang da leramba hai tar ko mina yingselakpo oiro natraga mina even mina kitang buk toksale na khalase ba hadis ko gi simjin ba kaina ga haibado adu maina laiye na khalase ko adu natraga ai gi imung da lairi ba fatawudi mayam hai tar ko haidi negative energy negative eye evil eye and haise ko adum ba mayam do haidi chalhan gi na bagi tamak da nungdang se na tumba do ai gi mon makha da thambirani aduga mathangi numit ta ko mathangi numita pung baro gumbagi mamang da hai tare ko nonga laga baro gumbai mamang da sigi champra se puraga dum haidi khaidok ta bita ko smaina dum puraga kitang lamhang oi ba jaga gumba ko mi pak chana da ba jaga gumba da langthok pi ramo si che ko si sina haidi kyam change la ke hai ba do yeng bio ko haidi phat yam na nuai ta ba haidi ai akoi ge imung da su marmak ta leino ko isa phaw ba lening da ba timing he yaurok pone ba haidi adu kai gi no hai matam da ko imung du gi energy do yam phat ta ba gi ne ba haidi yum da ga lening da ba haidi imung da gi thokning ba ko ning ba dai ka phawr ko matam da ko si si to bio ko si regular oi na hapta am na amukum ba dai na dum to bio ko si lere khwai first da ko aham ba gi sina champra se lere ko mathang dana tezabat mana ko tezabat mana se akoina manifestation to bodo su yam kane ko si mana se haidi manifestation su kane aduga phattaba energy remove to bodo su kane ba kaino ko gi tezabat mana se katang lobi de na ko aduga kon sina da ba kon gumba ma to pyo ko mai thadoga magi smoke magi mai khudo ko loina ma imung da loina chakhai bi ba hai tare ko haidi si sima to bi wa ko ani shubada si si to bi we akoina haidi khujule kham budi hai ko khujule kham phang da ba gumba sudum yawoina ko mapan da lebe china ngai khujule kham phang draga di khujule kham da manipur da dum manipur da dum phangena akoina haidi loi gi ba khot ki ba haidi pora aga su yum dagi adumaina loi thoki ba khot ki ba oiraga su ko yum da leitre na su khala se ba tezaban mana se su yam phai ko tezaban managi magi mai khudo hai tare ko magi smoke to haidi khara mai thabi raga mai khudo loina ma ai ka khuding du da ko loin changa ga loina haidi chakhai halo ba magi mai khuse ko si sina su haidi ngasai gi ai gi imung da leidi ba haidi impurities hai tare ko phatau di mayam haidi ko adumba mayam su loina chatkhi ba oigani ko si sina second ani shu ba oire ko haidi si gi potsena aduga amana bell ko bell se akoina mandir da kai da aigi election da thambiram ba su yai ko adu ama su tonga na dum thambi ba ko macha ama thambiraga aina phami ba jaga aina thabak tawbugi jaga oiro natraga aigi dukan da oiro natraga aigi bedroom da oiro ko ama thambiyo table mathak ta kai da ko aidi yam nungai rakta ba timing gumba yawina ko bell se pairaga haipetang saina ani umra singbiraga ong thambirena ko aduga haidi saina amumuk tawbiyo ba site si tawar matun nga sagi makhon sina ko nga sagi phattaba leiram bado chatkhiba oina oibado si sima leire ko ando sida leire ahum aina hairi ba potse ko sima leire aduga champra sima nga sai na tawbiyo ada mon makha da tawba amal mon makha da thamaga next day da lang thokpa ma leire ko aduga last ki sina bay leaf ko bay leaf mai thadok biba sigi ahum se khatang try tawbiyo ne haidi imung da yam nungai traga de ko khana chaina ba phawba toiba khotpa adumaina oiraga su ko sigi potse amuthang try toroga yengbiyo negative energy remove tongna bagi damak to ko thank you